Mapupay nga aga, hingatanan. Inang adlaw, hanaton bugos kasimbahan, pinagsasalin orog han solemnidad, hanaton Ginoo si Kristo, hadi han bugos nga kalibutan. Or mas familiar ha aton iton Christ the King. No? Sanglit, kung mapapansin niyo, kita naton mga pagbasa, inang adlaw, naghihingaday, mahiunong iton pagkahadi ni Jesus. Tikang didahan natin first reading, didahan natin Salmo, didahan natin second reading, nga didahan natin Ebanghelyo, nagsusumat ang pagkahadi ni Jesus. Ang pagkahadi ni Jesus, siring didahan natin Ebanghelyo, dili lang natugtog din niyang kalibutan, kundi niya pagkahadi, bugos, nga langit, o tuna. Dira iton movies, dira iton palabas, iton hadi, usa nga gamhanan nga tawo. Naokoy hiton maupay nga lugar. Naokoy hiton usa nga palasyo. Napuro ko hiton maupay nga purukanan. Napapalibutan hiton iya mga advisors. Damo iton iya mga kawal ngan kasundaluhan. No? Amoy niton tipikal nga pagkilala hiton usa nga hadi. Pero ton kan Kristo pagkahadi kakaiba. Jesus instead is doing the opposite. He shows to us a different kind of king, a humble and servant king. Diri riko, diri sikat, mapainobsanen, ngan labaman nga tanan, diri gamhanan. No? Amoy ni ang pagkahadi ni Kristo. Duha nga butang ito naton pwede mapamalandungan iton pagkahadi ni Jesus. No? Siyahan, Jesus is the King of Hearts. No? Jesus hadi hiton mga kasing-kasing. Jesus is the King of Hearts because His heart is love. No? Siring din natin second reading, na higugma hiya haaton ngan pinaagi han iya kamatayon gintalwas kita. No? This is the kind of king that Jesus is. He is the King of the universe because He is the King of hearts. No? Ngayon nga gugma ni Jesus, nahatag kin kamurayaw, pagkaurusa, ngan paglaom haaton nga tanan. Ngan maupay kunta, nga kita, nga nakakatagamtam, hini nga gugma hiton Diyos, may paabat, o may pakita liwat naton, ngadto hiton aton, igkasitawo. This is the challenge to all of us. Hatag kita hin kamurayaw, hatag kita hiton pagkaurusa, ngan labawhan nga tanan, hatag kita hiton paglaom, hiton aton igkasitawo. Diri kay kita iton hinungdan, hiton pagkaburublag, hiton iba nga tawo. Diri kay kita hiton hinungdan, hiton pagkasaramok, hiton komunidad. Yan nga panahon, diri la kwarta, iton kinahanglanon, iton sa nga tawo. Kundi labawhan nga tanan, yan nga panahon, iton kinahanglanon, iton sa nga tawo, para iba kundi iton kamurayaw. Peace of mind and peace of heart. Damo siguro iton ginaagian, iton iba nga tawo. Ayaw na naton dugangi. Yan siguro makakahatag kita hin kamurayaw, iton aton igkasitawo, kundi rin naton pagpapakarauton, kundi rin naton paglinibakon, kundi rin naton igdadawn, ngan labawan nga tanan, makakahatag kitahin kamurayaw, paglaom, kung higugmaon naton, iton aton igkasitaw, sugad hangin buhat ni Kristo. Ikaduha, iton pagkahadi ni Kristo ay hindi siya nangiiwan, no? Diri nabaya Jesus, no? Sana all, no? Siring girahan natin Ebanghelyo, natawo hiya, ngan kinanhihiya hakalibutan. No? Jesus linusad, kinanhi hakalibutan, kay gintalwas kita, ngan karuyag kita niya, makasulod, niya ginhadian. No? Kay nadiri hiya, nga may ada, nababayaan. No? Amin iton maupay nga mensahe haaton, hindi tayo iiwan ng Diyos. The Lord will find us if we are lost in our path.
Kung kita nawawara dira iton aton landas, iton Dios iton magbibiling ha aton, bisan kung kita makasasala, iton Dios iton magtatalingo iton pamiling ha aton para mahibalik kita iya. Dahil sa pagmamahal ng Diyos, hindi niya tayo iiwan. No? Ganun po yung nagmamahal. Hindi niya kayang iwan yung taong minamahal niya. No? Nga namuliwat ini iton challenge, ngan ayat, aton nga tanan. O pay kunta, nga diliwat naton bayaan, iton least, last, and lost in the society. Mga kabuktuan, ayaw naton bayai iton mga tawo nga nagkikinahanglan ha aton. Ayaw naton bayai iton mga tawo nga ginpupuri. Ayaw naton bayai iton mga tawo nga magsakit. Ayaw naton bayai iton mga tawo nga waray boses dahiton komunidad. Ngan labawhan nga tanan, ayaw naton bayai adton mga tawo nga gintatulumpigos. Pag nating iiwan yung mga taong nasa laylayan, sugad hangin buhat ni Jesus. Mga kabugtungan ko dida ka ni Kristo, Jesus hadihan nga tanan, darahan iya pagigugma, nga nahatag hin pagkaurusa, ngan kamurayaw, ngan labawan nga tanan, diri hiya ngan babaya. And also, amo kunta ini iton challenge sa aton nga tanan. Mo pay kunta didahatan naton kinabuhi maginusa kita nga hadi sugad kan Jesus nga puno hingugma nga nakakahatag hin kamurayaw paglaom pagkaurusa ngan labawhan nga tanan diri liwat kita manbaya. Amen.